Ekikibireho obu RDC abirata yayire gombora ya Kagamba omukichweka kya Kagera abantu niko kutandika kumugambira ngu parish chief n'abebembezi baza sako za PDM batwire nibabihaho sente ngu babahe eza parish development model ngu kandi no barabe bazishashwire tine kibararebere so kuhesende za PDM urumugoro na kuwachunga era muwongere musibe president kina tumwenda jogairo bakanya ntare tano kutunga sente katunga unganye okuza kutunga sente bakanya imitwari 10 chifu akanya imitwari 10 ogo Chairman wa SACCO ya Hemitwaresha RDC ayesire chifu ogu obirori mu rukiko nukwe kumbuza kanana katano kandi ogu katanishire kwehozaho abiyihireho sente bamuremesa basemete gitukozere n'iki hata gitugabira abaca nyenda mu mabere twale tarucha ishu akatine group hasa nayi nakata uza katabokira bani wangambira Atobo mushinja nganyine gurupu nona rwaje kutine gurupu fomu nayorizwa aba gurupu yanje ekahikayeta kutine gurupu ogu aragirwa kugara sente zaho naho ningashi atwarwa mu chome obwo abiratazine nuko kutandika kushoroza omurubanywano bi arubutukushanga abamwe special abantu bagomborora batari serious in some places so tubarukora gina ba parish chief ninga kuba supportinga na ba community development officers to be able to do PDM work gasha kwa Ruth Nwamanya.